Hello friends, jotoran kaisa ani channel no lam sogo faidi hinge chingtini gajar halwa sanamani nailene. Gajar halwa sanamna bagai angoro 6 ta gajar nakha. Hinge cheng sukang gajar no khugui nagarana kaham ke. Joto gajar no kaham ke khugui nane jeng. Kaham ke khugui mani ya golo cheng bono kurok nai ang chikon bai kurok khatanga hinge chikon bai kurok khate hai kushapungo hanai. Norok kotor bai kurok nakha kurok bai mano. So ani gajar kurok bai kya phadi jeng tabuk songlai nai. Gajar harba songna bagai angoro karai boksai rika aro am 2 chamus ghee rinai. Ghee go lepe mani ya golo angoro tabuk gajar risinai. Gajar lepe mani ya golo bono kaham ke makolai tangai hinge khaksa degi ghee nango khaksa degi nangi ongnai butu ongnai abon bagai je moji asa bono koli ma tongnai. Gajar moji bai kya hinge tabu poro jeng chini ya khaba je sapanori mano angoro modu di tongo. Ang modu 3 chamus rakha jenorok katui jesek sawa asanori de chini rok ozon khai. Katiro lima maya gol bono kaham ke koli ma tongnai tisha. Katiro riba ye gajar go muji bai kya gangke sengoro dutunan bagere dikhani dutunan bagai angoro okam use khlai tongo. Ang 2 cup dutunai okam bake. Dut riba maya golo angoro elachi bagai ready khane elachi nakha angoro 5 ta elachi obon ang kaham ke hulai nanai. Kaham ke hulai mani ya golo angoro bono tabuk gajar halwa o riu risinai. Esi riba mani ya golo ang dutlan ya sakoli tongnai. Dutran bai ma pore no rong nugi mana na omohai ngi thanai hinge ajaga o ang tai 2 chamus ta hai ghee ri nai. Ghee ri bai kaham ke kolei bono ang gas off khlai risinai. So chini gajar halwa serve khaina bagai ready inka norok bono songai chawi na di and comment khlai sadi bahai inka.